for and I am in October bosom de toso a ye do me no say o kan wonsa kono sananomunsia kan for be aduonomunsia 56 days da Ghana for ye baba oni akwakoto ba December bosome ne de toso ensum nsamo a e ko chiko breman ko bata ne twa krenke o mayimo ene amanfo nkro so agya magye atumu oni akekese ni e bade ababe sum nsam ne doso na poso enie de ye tete de free krobia your friend say atrusu ye bebe bi ani anwea so be kwa abaton peso ya so ene sa de hye wo kromo no mo akantema de nsia wiabo agu so se sempenimfo amfom na nsi fom entu galamse so sa omo ademra be hye omo nsam ahyase ahye excavators ya ewo omo ekrum ho no mo nyina ebeto dwa enra se accident kesi bi asi odwa sompotam ho no mo kumasi akra kwantempo no so ema nipa benso afrim awumere yebusa se ho nsam etese woni eprepra ye no omo edabremu te se panie yebekọ no na yakwakode enkomo ena abrantie bia nipa binom esusuo se oye kromfo ewo so ame ha sei omo asinabo ada ne Steven akunu ya amase dem okase asantema posefo ahyase asasemi wonomo ehwehwe mafisi mu abuzia weni afoforo pi no a ene yakekese ne se kase ba bia wo bia no anwumre ye ba ne de ababesomo yede aseda Emma Mizone 5G drink papa so nya bi na obobo a ebowo 5G ni de mo anwode de mu nyina Emma ode ye adwuma bi na Mizono drink bi a wo ye party wo ye wedding o to badinum na ope drink bi na wase ode asevu a wo a Mizone ye kamfo de ama wo 21st clinic so siatike ntire no a etwetwe wo no abusua enye dua no bi abowo anase eduro no bi ato wo yade ye friend siatika hospital a wiase nyina ji wo matum so omo yade tu ase 21st clinic yam krabata ewo mayimo edoso borum na ebusuafo ya doctor fo no entutu ase emfa emma na 3 eco capsule so odwaso 3 eba center fo na dia badwaso a food and drugs authority mpedimfo agye atumu koko de ase betu ama ase ahye na Sompa chede ne agusu akamo se afe eno ekwawieye na se de benfie mienu nie na bia eba mo na so se ose wanya ama meno no wanye amfa ma ono esoso enyanka no mbedidi enyanka ne behye enyanka ne benom obakunafo ho na ekata na deja so afe bia eba mo nkyɛn ema mo de mo sempo no mo teku ebekan ho ame de sede ekɔhye enyanka no ene ekunafo emfuno mo afe soso yesasere mo biu de obenya bia say atade say ye emo say ye biscuit say ye nkwada ho ne ma de obenya bia fa bekan ho so person ye ni sika mobile money number no na ebia TV no so no utie o radio so a na so de no so ho 0598559802 0598559802 na aseda ena yedema wo abzafo nyuma kwa wonum ena ebo mi chidom abomadonte ama me vimo a anyuma bia bia wo bia na yetimi aba na yaba besom wo me de no ensign na ya obo amalibia boga abzafo enye bre na finsem no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo hyase de free galamse ensensem ya na opede bia wo kira de ewo University of Ghana Legon ya bia omotetia lawyer for honum no de ne pa Professor Kojo Apiaje tua na ochese be bia omaye ye galamse de ensu aba beduru a asema mpede na nadodan kwakufa ne MPP aban wo mo bola selase wo ho no ne ho adwiri no na on de wo hu a ene se asem MPP amanyoko no suro se aka deni kwa akoto aba no womo esuro se ebia womo ekotu anamo ema galamse fo no womo kosua kokese bia womo so a wanhwea na bana nkwa ama wonum nti anu nti no mo bola selase sanse nyesa enkubedi mampeni na nadodan kwa kufado na ho ya pa se bia yensu ase yedre bia yekwa ye nyina ese ekono a wotene to so no mpeso betu anamo no enka ho be nwa pa prophet sanse mitudwa wabra na nsamtwefo ene ni din komo efa baina muntuo efa galamse Government is hesitant to do so because the galamsey practice is backed by or it involves campaign financiers. We are in the campaign season at this time, and at this moment, the campaign financiers are moving from one political party to the other, especially the NDC and MPP, and negotiating and renegotiating and doing horse trading with them. So the fear is that if they lose the backing of these
financiers, they are going to lose in the election. It is not so much about galamseyers, the small boys and working in the pits. They don't have much power in terms of even how many votes they have. But it's the political financiers that are really engineering this hesitancy on the part of government to attack the issue as we want the government to attack it through the position of a state of emergency, because they are afraid that they will lose the support of these financiers. This is where it becomes a transnational organized crime outside the country, become networked and connected in such a way that they are not able to control them. And so galamsey is a means for these financiers to reap back some of the profit or the money they put into financing these political parties. That is why on both sides, both the NPP and NDC, they are unwilling to commit to the galamsey fight. So in my view, all that they have done so far, the government trying to ramp up tax and so on. Observe to a Professor Kojo Apieje Etia Oko University of Ghana Legona. Abuzia bia o motetia lawyer for law school honom no ho enodi ne dwuma ene wo che se he mampedi na nadodan kwaku for do twia watwi ne se penimbo bia waye from abone wo VIP bus menye bibia se galamsefo ya ye ka omo ho asebia yesu onkopam wudum no wo mo anesa da wo mo ho ebro mu sika emo de ye campaign MPP ne ndisifo ni nyina enu ntiye wonwa so mu nyina no twitwi omani a omo enhu de omo ye ewo galamsefo yi omo awudi a omo edi oman yi ehu ye to aso ye gusu a edemu galamse nsem no mo na entity a Sompa FM ne Sompa TV nsem chefo ababeto yapono so ene se krobia ye fe ne se atrusu ye wo bebia ni anwea so beko abato mpesua so western north mpatam ho no mo adese ho no makantam edinsia wiabo agusu akota from abatwe sese mampeni na nadodan kwakufodo ene abamu mpenimfo mfom na ensifom ama galafo no wo ma machi wo ma mfiri wo mpatam ho no mo a wo mo ademra na eso mo nsem wo mo ebebaru mo kwaya galamsefo na tiesim ama mo excavator ne wo mo chamfa mfidie nyina no wo mo akwa hye no adehye di sansem tudwawabra na oba peni owo kromo no mo mekire nana hima ene na kwamu hima akabomu a wo mo efi se bebia niema ba bedu sese a wo mo nsuo nyina eseye wo mo kwaye nyina sey wo mo mfu wo mo yeye tetempre de obi wo no ma ne na nkansoa ene di ni koko edom no a odidi hu ane galafo ni nyina sey sa koko no a wo mo tu o mani a ento bi anim ento mo hwe aba mo mpanimfo anim so mo ntua na mo papa bia enyom ne galansefo no ede ewo atrusu krum ho no mo ohima wo krum ho no mo na adwoa benya otoso emienu ne nsem ode tudwa ene ko bia yesu ye ba kope eno na ye na nyina de atete ye eno na akuafo ye de ye adwuma ye mantam ha ya pa na ye ye tena ho na obi fini ma ma ba se me ba da se nsuo na 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 pe sika nti ye se nsuo dia ye na na adwo be ye to so ye na na mse ba krom a ye ma nko school nyina nko school ba da nyinyi ye ma no makọ so mo se ye nko school ata na mo de aba no mo so etu ho na mo ama dwumadi na mo di no ko bia mu a galamse no ya pa mo friko Observe to we oba penny a wo atrusu na hima ene na kwamu hima ne na dehye ne kabomu a wono mo sansem twefo nhyemu yi ne gina galamsefo a wo mo abaru mo kromo no mo a wo mu nsua wo mo nananom anumu edi eja wo mu a wo mo soso wo mo anumu no se ya na wo mo ese no mo edi mpedimfo wo ne na ma wunum se so mo ntua na mo a wo mo ademra be hye wo nsem no ma hyase chamfan yu excavator galamsefo wo mo generator wo be sisidi nyina no mo asaso age wo mo kro ebiu for yemfa galamse nsem no nkonko ha na yentoa nsem no so emfamo enkonsem fufrum ebeto dwa enra se accident bi asi ewo atwede ye badwa so ewo akra ene Kumase Kwantempo no so emabusuafo se me ha mani ne maka yesi nipa benso de amunumu honomu a omo nyankopon dia emanipa pi so no epreprai pa omo esesa omo eko dwaso abaya sabia a doctor for ne nurse fo honomo na gese oso mu gira omo na so epre wo nkwa ede ema wunum na ade achi yei yebusa se ekire tise nie yenkwa omo no so na honorable Martin Edu o unit committee chairman ewo Asante Achima twede
bia accident ne esiye ye ne nkodi nkomo njosu ne gu fo mo no sa no yesi VIP bus ene ne sprinter ekosie mu a ebusiafo wi ase ne neche se akwakoya reho Sompa na yesi sprinter bus no ne registration number ye AS 64 13-16 AS 64 13-16 sprinter bus no the registration number no and a VIP bus no so AC 1550-17 AC 1550-17 Honorable Martin Edu ma joy ya ga nana na oho ye de Namia do nana nso Ewrade ado mesoso bi ho ya accident si mu ho no manura enema ye nyina ye yem hyehye ye no cross ye si ye no nipa 7 de agi sikro ma nka bi wo mu nyina afiri mu honorable Abzafo ye hwese ye benya Honorable Martin Edu ebiem na homa no atiatum wono na ye unit committee chairman ewo Asante Achim atwede bia accident no esiye sprinter ene eye VIP bus no omo ediko bomu ema ndi pansom efiri mu no wono ene unit committee chairman ho mo na se na me eka no se ene mo kasei ya tete se oni prepare ye no dwaso aban ye asabia na mpedimfa sesa wo makwa akogu ena ebisuso a efiri mu no okọ eye steward mochra ewo ya okwe suso a eho ene yedi wo mo amu no akwakogu aposifo ene Ghana National Fire Service mpedimfa kabomu a mfifimu ne hwehwemu bia ye sefata wo mo eto so aye ewo accident ho mame hwese mesa so nya Honorable Martin Edubio ewa omano so a Honorable mesa mu adubie wo yo nana mo meda wase na matia watiefo enanwumre me for the mahefo nyina ejo so accident no no krase ni panso esiye no omu nyina afiri mu a agisi kroman ka bie ampa nana enokre abra etese ka na bomu no yebo anan ekọ honum amunum ho ade na enipa ensia aye nyame dia amunum ha yo nana one pride emi se VIP bus no ebu musa no enipa dodo na etre praye ebi esin etimi tutu ebi so anim twitwae even VIP bus ndia se de ebu omu nti no ewo so wo mo ema nipa dodo na praye mu ko dwaso aban aya sabia nipa na ewu a maseso omagu kia to sa no enipa na ewu sa no nana enipa na ewu ama ebi nan atetetete na dia rehu mkra ni se abrantie ba ko anu ote bus no e front ono de yeyi nipa ni nyina wi ya no ni enim se obi sa ewom na abayo bi se ni phone ato bus nim etina se se ekohwehwe ema no na bra ye wura bus nim hwe ye to torch no se wapua ehye okrantu wura bus nim a ubo se ni front wo na bra bom no na se ni pa ya pua hyase opa intimate unit committee baako and the torch ekuhu ye ansa na ye frɛ fire service for no ama omo abedie ma ansa na ye tumi ayisa nipa etina na wote ya nra de ya ntia sempa kra na se nipa no moyi no not ase na o na dabi amunum wa oni otoa na nanu won sia do se de na nim aye na nim nyina say because ne side ho and driver no etimi ade koshia sa sprinter bus na o VIP bus na nimu dia driver ni no what ase na driver ni ho anka na according to driver ni bopni no na driver na small kind say oba na why careful na oh hello nana oh me wa ha cheche me driver ni say o why careful na no share sprinter say aye overtaking. According to bus driver and also ohun isen ko be save but o ye hwe ana enye yie enti no o solid na ni seat ne so o solid na ni seat ne so enti driver ne de ne nan na tin say eye ni yakakra enti o new experience e wo car ni enti no o solid na ni seat ne so a
and to me ankano. And Jinacha say a sprinter bus in mum and a quiet overtaking no and the question. Sprinter bus no you overtaking the ramp on so in Diablo you overtaking no na chese wa bank car no every or ya won't be any. And I said the road no woman so no or what once break ya ye be here in the besi. Engineer say wa come engineer say or this sheer bus no ewo Nana sprinter na nipa team na passengers team ana. But your sprinter no na a man na ekofan to no a mamiensa na a team na a member mienu driver no any mate na a man mienu at the front na the bako enso commit no our mate no aside ho enti na a man no miensa na driver any mate. Enti na intos no go sprinter bus nim. Intos no egu sprinter bus nim na ebi esisi sro. Okay. Enti say e man na no motor sprinter bus nim driver for no ne ni mate ne e me man na ne ka no ho no so omo he. Me pa cho mu nyina mu mu ha ye ko no mu nyina wa intos no egu omo so. Enti mi akra na mi ko yi intos ni nyina efiri omo so amunu mu ha e man ni nyina wu ya ebi nan etwai kra we video ni ma me ba ko de ne nan no etwai free so a ye akire ya fire service for ne ba ne hu se e hye intos ni bi ma aja yeyi edeka emu no eko abaya sabia ewoja so na sprinter no na ofri he na eba. But sprinter ni free Accra. Sprinter ni free Accra obese ako Kumasi. Okay. And a bus nso free Kumasi a obese ako Accra. Na baby o ye over Eho ye sharp curve pa wa nyese dia. Abibia kwanhia etaisi ho. Eho ye sharp curve pa omu eni ma twede aye no omu nim se eho ye sharp curve into you overtaking na se umika na no nya dia ka bi ba o ye dia o di be hia no and eho ye sharp curve pa nana sprinter no na o ye overtaking no esai car be ho a na o sai car be ho Burkina kai mienu bi na na saso Burkina kai mienu na na saso a driver here na ginsenka obetumi ayi saka simi no nyina na so san se car no ewa ninti wantumi ansa omu nyina ho a odu die toso yenu na senka odibu ewura careful nim no na okohia sabasia ode ahia bi na ade achi ye ya ewia boma onyunu soso edroi woni e prepare no dwa so aban ya sabia mate so omo ho ye de omo ye kakra na sesi amino ka say de anopani ni ga so aban sabia fo ni bi kasa mo tese so far de omo nyina ho ye obia ho ya ma ni bi kra mo ko ya no ebi akoduru nkran ama ebi ne me akasa so far de omo anetia ni mu kakra no de no tim de owu ye na chi no any class serious I think so no so nyame adom ese ne ho aye yo honorable mame enna wase na ajafo ani di akire bibia ni so a yebesa so aba opunu mu bio wate nyame nhira opa se akire ye yo nana nso yebeda mase yo abuzianfo we eye honorable Martin Edu wono na ye unit committee chairman Emma eye adehye wo Asante Achim atwede ye wo eye Asante Achim South so hu abaton peso ya so eno no dwa so ne mpotemu ene ye ko ye nto akase no so emfa emmamwen na ye to ansam no so no na ye demo ekwa amanyosem na opani a wo gina de ama NDC amanyoko no ewo Afano Southwest abaton peso ya so honorable Abubakar Sadiki eno de aso abofo mu a adehye wo achiase
ye be empasa so ja yesi nsu doko ya mo a ombebo agu omade paso akesu iyo akase nyansani na wade ne ya ne ho ya yedren de amade hye no nto no atunu botomu a ja abefo pipe ya babai wo kono akwakosi bi de amade hye wa chiase a ebe empasa so wo afano southwest abatom pesia so asantema sei na ochechi nsemu sei de echire yen na charge for the two and say esu no munusu a omuno sabe esu omuno no omune sabe nantwi ena ede ehye esu no omuko sawi a na nantwi nso aye abeno omude sabe nipa so de nipa so ne nantwi ede enu munusu bo ti omukai no e ka wa kuma na ha me because yina ne man for na ede ho na me say ene ya me bo a ko na ba ko ye bo hu ba kwa ede amu yeah, we had here omo ewopa omakwan ene omonkanea 2020 the promise of say say me boa na di kunima akwan bi aso for say kanea sem no omenyan kanea omakwan so be say ye be hwe na abanya ide atuma guso amon but na ko fa di na ide amfa mai afuwe o gide singa John Drama ni mama ide eba the way the way ye man for so change na on beto abana ide e dey amai na from 2025 omon kanea se no omakwan so that my ide amon na omo so that my die yeah nyame tro omo say bi na no MP4 no omatna so 28 years still the news observe nti we ye de wo gina de amandis amanyuku no wa hafo no southwest abatom peso aso no Abubakar Sadiq ni yete ne kan no akiri eja Pentecost asafo no ne fa wa chiase aso pani baako owura Thomas D susu no ejina de hye ne nyina na mu eda honorable ase how you find when say galamsey for ba say ensu a ya need aso na edi bibia na edi si normal eni dware ya need aso ne sansu no enti ya ni ba ho so na ensu na safe so a ye hunu ba bi efi ye trisi kwa na chese galamsey for the machine akofam a wo ye mu adwuma wo to gold enti ma ensu ni say kra ya nya ensu ene ma eja menso na me ye panyi kakra wa ne mpanyifo e wo ha ti mi trisi se na be ya benya ensu ama hafo mantem hafo no enye bia nom na se bi enye bi nso asi noma enti me fa mu ana me wura mu ha na me hu se nsuo ha na me bɔ kwan etu mu se ne be ya ye ma no ene ye bi nye nsuo kakra anom na yenye bi nso adware ye betu nsuo na nsuo no wonom anye yie na nso ame me mfinti no ye sa nsuo no kwanuam ansa na yanom na nso eba ni se ye ne mo ani bomu num nti na pesi kakra nsuo no we na se san fight se be san nye nsuo fofo enti bi centre si ba ni mu kakra na be hu se ensu we eda ho a se be wonom a enye yie na nso wo be ne den ensu kom so de wa emfa ho ne se ensu ne eyefin kamfo se ensu ya hohoro observe nti we ye afo no southwest abatom peso aso na ye call ye ne yemfam mfrim peso no so na yemfam emra swame na arahosam nkra bi emu ya Sompa FM ne Sompa TV nsem twefo ababeto yapono so ene sa brantie bi a ohwe ni nyina so a obedi mfie be aduanan 40 mu hono eko ena nipa binom a wo ewo swame abonten so esusu ye se oye kromfo na abusua wo mabo na si na bo ekuni ya da ne Stevena yesa odwene ho a wonte ase na adesia emra asare ho semi esie na omone esemu bi na wo ekire se ne akwasi brone ka ne se neighborhood watchdog committee ya friend volunteer fo bi na chese wo ehu abrantie na adwode suom sa se onamwo na wo adwede ye wo se sa na dwi pa abrantie na nam sa de na chese obeye kromfo enti udin de say wote he ko he ba he gira he na chese asumbo na su a ewi ase na chese wo binu abrantie no ekunu ya adehye ni bi cheche nsemu sei de ekire yen Miniano, and when you know, and we are more for council. The time will be doing with Fred, Uncle Babu said, a bit drew. Tapa on Mushia. Jumpushia no mobile on Mushia volunteer for him. And almost had no piano. I know so much because you are feeling mobile. So, make a council on the Hanko, a boy, Mujiba, proud of a Prada. What is that one I will go at you? You know, be drew me as a me fan. If I didn't free baby, I want to distance to me. If I know a general, I feel really free much when I say, by any media. And to volunteer for some time, I'm a funny viewer. They bought Mamma Niana,
bɛhwɛ na ɔyɛ yɛ ɔfa ne ho mu bi na so ɔmo busu afɔ ɛkorɔmfo ɔyɛ brisa na ana adwuma yɛfo ne bi nyinaa hɔ ɔne korɔmfo bakyɛ ɔyɛ brisa ɔmo grisi kaa ado ya do bi obusia na de ɛho so obusia ɔbɛboya anta na ɔmasa ne ha kɔɔfo no kura asa prepare ɔhodom prepare ye tre ɔmo boya na ɔmo boga ne ka ho ɔmo so ye tre so maguye ha kɔɔfo ɛna ɔmo yɛ de boga ne ɔba saa da de ne no ɔmo de twitwaro But because you are the the small boy and my father for Bracamoro. My boy, Baba Sadia. Boy, we saw a baby more here with my trouble to see. Over through hours, madame for no. Observe to we cry or no on your eyewitness. On your eyewitness or no or a victim or a victim name a dio a ding. Now had the near ye, any the anima I won't could drew any young common so now a branch and our free moon on a papa or George to 4 yen couldn't come on. Or penny where the Yamao Yako why? Na Obano or ya dear Juma. About your say, we fitter. Na ote ne say ye bebo amane say omo obeye free mu yi ai pa to akola ke mi na na de 6 o'clock ela mo frɛ me be time be no mo frɛ wo eja do foi so baby o do igisa na no ke no baby o ko ekma na o ba ana wasi o mudu o so na ni ti na ni ndio to na na bese ba ese ayi ta yede ana mo mo to nsu o ni ke so ti bi so ko no bese ka tire ni ehefo na yeso o mo bo ba ne ku no sa ehefo a ehefo o te ne say ehefo edi ba bo dia bo ni try ya mo to serve ana mo so ni ko no yes volunteer for no omo mpotem ono mu a omo no so mo wa ni no edi kwa omo ko na ba se na yes omo chi no wa no manje e na omo bro no a ebeku ne to so ame hasa na etie so me ko manje so me ko ba ni so ame 4 boys no na chi ne bo no na ejadofo eba say no aposifo abem mabo aposifo amane ya ko please register for you aposifo mu no mai hospital aposifo abefa e de kokon for no chi aban ya sabia ho am back na sese abusua mo ye dey na volunteer for no mo report mo abusua no say bi wo aja wade ano ba ne akola no wa report to the ama police for no say volunteer for na bo ba ne ku no ya report to police for the this was what was wrong no mo na volunteer for no muni mo mo e best no only do obi that is for her request benefit na eje oba no ote he pa no o já no muti na gadi ga o e o muti já deixa no para uma comissão de na mas que é na oba no ye friend say eja o já fez pouco akwasi poku na o yere ewo ma o ni yere o won so awo yan we o ni yere wani
Eya wo say onye obi a wanyini kwa chiri sa yesi wadi fie be aduanan no kre. Oh David what is be 32 years oh. Na ono nko ane oba na se we be become number member here no ba o me tre na eyewa sebi wasene mu ba okote ya no ba ne akwala no me bra ba ke be si be no be ha okay oh na eba say obra no abona ma ne de asi my brother, okay. Hey, we dey mo huna se mon kafra why? Yo, that's yo. Ye da se bibia ni so a ye besa so abomu prum nyame onhye moden why? Yo. That's it. Na omo na oba no ne omo nam no unim omo. Yeso abaya bia no oka ho ne abemu abako unim omo. Omo de ni mu no na e be no bo ni no omo da ho ne de ba ku no ku do de wọ́n náà ṣe hun bi wọ́n jẹ́ ọmọ àmúni bí bá ní àti fọ́tò àti yìí. Okay, yo. Ejadofo ma memfa wonsi a ye ma mo hyɛ den why? Yo, me da se. Abusafo we eyare ho semo pa me kope bibia ba bedi u akɔ adwuma maaja fitani ade asa wo kofi na omukosia si volunteer for sa no omo kano atesemo a omo kano no ye no ne ye ni ho no mu bi but atesemo omo kano se volunteer for na chesemo kɔ he mu firi he mote he na ade na ade asa se na mo na ma se etina chese su na dima yaw no omo sisi wo musum de handcuff gugu omo nsa ewi ase omo abrante ne famu ehre ne nkwan yaya na busiafo ebegina reho semi su ne de kase ne siase ne asore na dwumedi akaye de atoaso de amamo ye ka mo se sompa chede na fi so no ye ba mo fiefiem ye ba mo na so bio se ne afi bia ye ba mo na so mo ne ehwamo no afi so ye ba enyanka no mbedidi o afi kwa wieye wo mo be hye wo mo be nom wo se ye kopepo mo ni wo mo ne suo so ho ne de sede e so mo mfrumu ema na obakunani no so no hwan na ekata na deja so me no tia se de da se ne ye ma no ense eno nti ne ye ba wo nche bio se bibi bia wo bia ya ede ani gye eba da se ne abrabom no se ye ntade se ye emo se ye anwa se ye ti tomatoes se ye sradi se ye nkwada ntade wono mo mpaboa abuziade na ye ba be ye ba be ginhire nti no anya wo mantade a wo masha asensene na wo kwa akofade aba ye wo ade ado ebi won ma otumi ye nya no me we emeye me nya no me ye na enya nhyira wo mu de wo de ma wo ba eye no fabra ne nyankopon tentam wa afodebo mo se hwan na ama ne bibibia wan hyena na mu wa so ho ye ne tentam afodebo me befa wate na yakwantu adwuma papa ye pe ye kunu ye yere ene bibibia ye pe wa abrabo mu bia no ye dwampa ye no anemfa ye ncha afodebo so hwade befa ede amayem saudi sika na obetima ye no a uba amani number na da tv ne so no ana se uti radio so a 0598 5598020598559802 die beba Tarawan Media na say Blessed Foster die beba bia no na ke se o woso de abebe kasum pachi de dwumedie ho na yenya nhyira ni ya yinhyira afi abzafo ebe gira we su na nwumre nsema e babo ano de baba som ne de mosia na ya sore kusafo ne dom no ne boy echi dom a bia wo bia no etin ba ye baba som kusafo e de nwom kakra ba yegye motata na fi ebono nso a ura Lord Enunsa
MC Abankrati Penny Tafo Municipal Assembly obetena se na one NPP mpanimfo if you know so edekusi non kono na de emudi MPP ho nkomo enyuma MPP amanyuku aye enyuma MPP abanya ye enema Dr. Alhaji Mahmoud Bami awodi MPP amanyuku anim aprema mpani adwa wode esi nani so so obeye no omo etena se no maba bam ati mamu bia ati asewura Lord Enunsa ena edi ho chiame ene krade etafie so omo ye work ehun sem nyina no omo edebeba ewo afidie so abusia medin nsasan na ya abo amale bia boga ya damase emamumu ni tie ene hwa enyado